How are you? Very good to see you. I'm Alexander. This is Marsan. This is Marsan. Mars. Okay. Good to see you. Hi. Very pleased to see you. Very good to see you. You were asking for $2 to come up and stay here. Izvolite, ovo je za vas. Mali nagradu Jedan za tako nešto ništa spremno. Pa to je zajedno. To ćemo sad spremno. Molim vas, sedite. Ostavite mikrofon i da držimo. Jeste seli, ministri? Da znate, hoće da... That I will say in Serbian, what I know. Puno... Naša politika je... He understood everything. Razumem. Immediately. Yes. Evo ne sam, ovdje ideš da gledaš futbol. Dobro. You could have done it even better. But you did it in a great way. I drew with marker. Dragi Farhad, da pozdravim tebe, tvoju braću, tvoju majku i tvoga oca ovde u predsjedništvu Srbije. I da vam kažem da sam ponosan što mogu da primim dobre ljude ovde u jednoj običnoj domaćinskoj srpskoj kući. Želim vam da se u Srbiji osjećate kao kod svoje kuće. Želim vam da vreme provedeno u Srbiji uvek pamtite po dobrom, jer iako nismo bogati kao Švajcarska, čini mi se da Srbi imaju dobro srce i da si to i ti, Farhad, i tvoja braća i tvoji roditelji mogli da primetite. A nama je čast da smo mogli da ugostimo jednu tako divnu familiju kao što je porodica Nuri, ako ja dobro izgovaram. And I see that you do understand Serbian. You're not only speaking English, your Serbian is becoming more and more fluent. Yeah. Dakle, ja znam i koliko ste dugo putovali da biste došli do Srbije, znam i sa koliko ste se problema suočavali i znam da je vaša konačna želja da idete u Švajcarsku. Ali ja hoću nešto da vam ponudim, a vi imate vremena da razmišljate tamo do januara 2018. ili kad ste planirali da odete u Švajcarsku. Nismo mi bogati kao Švajcarska. Ali ja te molim da obiđete bolje Beograd i da vidite. Ovo je lep grad, mnogo lep grad i ukoliko budete želeli da ostanete u Srbiji, mi bismo vam dali državljanstvo Srbije odmah. Mi bismo učinili sve da tvoj slikarski talenat i vaši ljudski talenti, za oca sam siguran da odmah može da dobije posao, jer nam nedostaju moleri gipsarski. Dakle, u svim firmama nam nedostaju moleri gipsarski. Majka da brine o drugoj dvojici tvoje braće i da možete lepo i pristojno da živite i ovde u Srbiji. Tako da, s naše strane, moje je da vam ponudim da budete građani Srbije, mi bismo bili počastvovani da budete građani Srbije. We would be privileged and honored if you will become a citizen of Serbia. Not only you, but your entire family. But it's up to you to decide on that. It's up to you to decide on that. We'll have enough time to think about it. We'll see whether we can provide a kind of scholarship to you, and I'm sure that we can. And we have some very special funds for the very special talents as you are. As I said, for your father, he can work. He's a great craftsman, and he can work here in this country, and he can earn, I can't say significant amount of money, but he can earn enough money to provide you good living conditions here.